Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga a na list. Channel, of course. Hey, namuntlha hi ta hi kha hi like Gash loyi hi nga ta hi kha hi n'wi link of course na ST Agiazo man. So we had the previous updates mi nga ma hleketa of course a yi suke kusuka mani ya Gagash na Agiazo laha of course Gagash na kha ku kwatisiwe hi timhaka to ku hi side ra yena i voneni na ku inani yi fike yi teka a side loko ku ri ka karhi ku deliwe na mhaka leyi of course Pastor Donation yi nga tshama yi kombisa yo hehe micata a ku wa proper leswi nga endlaka of course a nga hayi na le ka birthday celebration ya yona leswi a kombise swona and then of course Agiazo responded laha a lava ku twisisa ku Gagash leswi a ngo mina ni wrong i ncini ni nga xi endla for real so Gagash of course ku heta updates ta yena a nga ha kombisangi for real ku nga ku ri ncini to be specific na laha update a yi hele kona so a hi nga voni ku kha ku ndleka nchumu and stuff like that mana mhaka leyiwa hi ti 31 ta March mi no hlamala hi post or ti-post leti Gagash a nga fika a ti tsala before ya ka live video yena vhele hi fike hi vona a sungula a tsala ku the youngest mfundhisi wo fuma ka Gaza mfundhisi wa mina ST Paul Agiazo ni endlile hi tintswalo se hi nga ku mademoni ya talatala a ni se cinca account mfundhisi swo tala mi ta ni khomela a ni lo dakwa as you can see so wolowo Gagash i fika ku kombela ku rivaleriwa ka Agiazo kwalaha hi leswi a nga fika a swi endla kwalani tanihileswi mi swi vonaka kwalani so ku ya hi post leswi a ti komba ku swi fambisana ngopfu na vudyelo hambi hi nge zi ya ku laha hi vhete hi swona ku swi fambisana na vudyelo kwalaha na mhaka leyiwa so hi fika hi pfula laha of course hi fike hi kuma Agiazo a fika responda where he said lol ni ta tlhava mi nga chavi as you can see so that's what happened replied that wena hi Gagash of course le henhla fika tsala ku vudyelo bya mina vudyela bya mina ni byi lava back tu so swi fambisana na timali muni leswi nga fika swi endleka kwala and stuff like that okay hi ndaka ya le post of course hi wrote another post siye ka va ma 10 a ku ri a kha ku ya vo ma 10 vo ma 9 10 around there a ku se endleka nchumu vudyela bya mina you see the reason why ni nga lavi hi tala and stuff like that of course leswi Gagash ka kombisa swona ku vudyelo byo leha lebyi it's a problem man it's a problem ku mali na ya hlwela ku nghena and stuff like that but given responded given Shondlana i tsarini ku ni hoxile yena vhele a tirha ku na ku va a handla ti-finance ta Agiazo la ku ndliwa ti-payments and stuff like that na mhaka leyiwa so hi leswi Gagash xi kombele ku rivaleriwa vudyela byi tlhele matshan'wini so a hi tivi timhaka to a nga ti voni nandzu or swo fambisana ngopfu na vudyelwa na timali muni na no vona ku mhaka ya kona a yi nga ri that serious na that much na I think that's the case man ku vudyelwa Gagash xi ti lavela mali so after loko timali muni of course ti ngheneni kwala and stuff like that hi vone a kha a ri a top notch da ku ri busy blind xi ri ku spendeni Gagash ho hi nga tivi ku vudyelo lebyi byi nga ri connecti ngopfu naswona sweswi na swi va ku loko ya ka spendiwa le because ha xave ku xava Gagash xave ku xava leyi a ku ri video yo sungula of course leyi nga sungula a yi uploada as you have seen hambi ti-champion timbirhi na yena sweswo swin'wana hambi hi ni sike ni swi tiva teka swa byala mi ta ni khomela and then from there also ordered again I feel kombisa another one as you can see it's a different video as you have seen byin'wana bya tikomba ku henisi leswi yini leswi swa yena leswi na ku ti-champion tshama kha swi nwa Gagash na ku i ri champion something leswi a yiri leswi and stuff like that na mhaka leyi even then of course hi ndo ta tlhe nghena ka live ku na ku swi addressini nyana hi twa ku famba yini ku sala yini and stuff like that mani ni twa ku nyanganya Gagash ka live leyi xa dakwa masiku but hala doko ku hundza mpimo of course a hi yini ka the section leyi tirhaka yena of course ya mfundhisi after loko mali yi nghenile vhele
mfundisi wa mina Giazon Kelsini madrasa lama mi nga ni copela wona la Kelsini mfundisi Kelsini madrasa lama mi nga ni copela wona mi ni veka kahle fan mi hava kahle fan mi tla ku rhanga mi sopa ka ati mali ni zangi ni ku va na protocol hi ku xona mali ya yi sendiwi directly ka mina yi nga rhangi ya nghena kun'wana loko yi fika hala kambe yi fika yi nga ha ri yona no protocol mara mi nga ha copi ya kun'wana se yi vuya ka mina mali a yi copi directly yi ta ka mina mi nga ha copi yi rhanga yi nghena ka va Grootman Given loko se yi fika hala ka mina yi fika yi nga yi xotaxota protocol mara yi nga ha rhangi yi fika kun'wana mali ya ku rhanga yi hundza hi kun'wana yi va na mabadi ya ni yi lavilaka swona ni fanele yi pasa straight aka mina mabulu ni ta ma yisa ya va na protocol mara hayi mali a yi distraight hala ka mina Kelsile mfundisi wa mina Paul Vushakaki yazo va ni tlhaverini izolo ni ta va ka mnandi tikakaxunga ka mnandi sofuma swifundisa swa ndlala swa ku pfuna swa ku ni chelele petrol na vafundisi va ku cheriwa tipetrolo man hika baby man so xi ku i compare vafundisi na we compare na we compare loko na compare khanyani ni compare na we compare na ni ngeni ka nchumu ni compare na ni compare ku ya swi ta huwa ma va compare mina ni compare lo ni compare ku byela bya mina ni kombela ku byi tongonongutana ni biyana this boy's future I can tell you 100% is future. So hi leswo guys hi herile nyimpi ya Gagash na Giazo la ya leswo ngo loko swi kahle loko ri swi lunghiziwile hambi se swi nga na vudyela xikarhi as long swi lunghiziwile hi leswo hikuva a ni swi vona a Giazo a yi nga ha ri comfortable and stuff a yi gega hi ti-status mhani ve ni swi tshika loko hayi fikeni guys a yi ri ku gegagegeni hi status a yi nga khomekangi kahle hi nga ha referensa ni swi herini hi leswo loko ri amukeza sweswi ka hamba ni ta kombela mi teka subscribe